Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Kuwi kalong yeng hanong ko lo ko shnong hamolai ka zatuansi kalamar ka jingja bas ngau sik thang ha ka yeng ka shong kisa kala plu ba kala kala de pe ka baja ha ka porch ting sngi jong kala sngi uble ka sandrik unai weng ala jar phausaw kini gari ka ye jo kong phirda khar thang mau ka kurem jong ba nishon thaba bar ka phalla ka long bu khon jong ki bodani ka jingduna ha ka bor per khan usamla pinchai lang khar thang mau ulala thau na ka ni ka jingja Hakapide bakari jing jauh ba piti sau kami MLA berem molekular ban ai dekat tin sop yeng berula ajing rap ru ya dor bash nong kabakin yo penan kam na kabenta jing trash nong bakin yesna ya ka yeng ba thamai na kabenta ka kong khar thang mau halo ka jing sngo lemu ba sau kami lai dan lang urang bash nong kanong ko lo uba aloysius ling dot nong lai urang ba balang ba Stephen Wanyang bat kiwe Nasional bentuk suha kontamnya ya piti pusat sebadan dekat ini akan dikapor bahwa ladana kalian di imsimeri unta umil ya unta umisi ndai dekat disebut kujungu loslo losngap namta kami ta jinja kujupai wajah dekat ini besi akan dikasih tahu kujungu dan subun pedang buram kujungu kata ni kalian ini baik lah semua ya kan kita kepar tinggal ini antam itu kena kena kesem ya kepar itu jadi kepar kepar nak ada juga tu rumah berkai ya semua kan ada juga kata-kata nak ada juga itu sudah lang akan kepar antam ya kai kepar ubli nak penjaj kalau kepar jadi tidak lagi nak kata cuma masau mesin beliau yang dikene dari tua. Kami kebentar kebawa beli penyaj yang kita kecilin begini berkamtan dia nyatanya kemudian. Kalau di tengah kan semua kita bikin tentang kita. Kami kebawa program ya baru kita bilang high report kita mendalang kita diskusi berkecang ya kebawa sekilang ya kami kita kebawa jalan ini. Ya berpau di sekolah kong khatung bau dekat bakai kesem kebelemah dekat diskusi kebawa diskusi apa kang apa kayeng juga ni kesini kalau keluar di kum kebriu pada skam rekap ilok dijat haba rekap ikon kila skam kila don dah diskusi ke kang hadu kata-kata kaba kum kebriu kim laban mudur boleh kerja kum ni skam hadu kan ke puan mutan dah kadang tingkong kini buka begipun kila perhat ke kerja balik kerja kum ni hari yang sendiri dengan orang nak orang dah dengan juga hanya kan ni kong kibriu kiba banget problem ke simpang ada kawai kan long ba ke bakal ke menjak sampai jengkip joble bang orang ada kepor mentaru di soto maka dia jingja kami kembang joble dia kembang jong sultan sud ublei umpai i kibriu juga hal betul long kemat ke jingja
mat itu juga yang mat itu sosi boleh mukam itu ni buat contoh dan dia hapeng jong kata angla bong ba boleh berdeu ding boleh berin boleh berfau hamdan buat boleh angla bong ga yang itu lah perlu dari nak le jo boleh lagi semar kalau kon joki mah nak boleh semar kon joki pas semua opi hanya magni semla jini dan haju pang sistem man ga sing syok yang menen ga sni kalau ga itu labong ke de kampla jong boleh nak benta jong kun ji ni ga sni kalau hang por baja na le ju ang likai ste na li likai sa likai sa na li ga ye likai sa sa surup tinggal laban ong galong ba boleh lari ro sumar na ga benta kun jo kipat ba ka ni ga de bo jo boleh kham don bo ti o tang ni ga we na ga le ji kong lang ba bi kun ba sangut boleh tu kham ha ji ba ro dan ni im ha ka ba the ga ba dan jinggan men ni ma krem ji men ha ka ju ka poru na ga le ji idong ga jinggan men mau boleh hi unum i boleh jong kirangli boleh jong bedok boleh besok boleh jong bamat itu gini boleh don kakak tu boleh hi untuk beli kadat minum do jong men orang masuk men hal ni kuat kita nak kalian ngaju ong ni gue bagi je pergi kalau ngaju pergi ke terpang bagi je kemudian ke baikit hak sosi hak pang hak sistem dan hak kemudian ke tinggi masuk aku beli terpang ni ke 12 nong jong kalau min single aja min ka single shop bagi la rai na kalian joki ka long ba la rai na kalian chui man pesna ha ma i ka long kan ki so thu mata pi ka bor jong ble na ka dangol of mene ka de jinja kam de ka mon pe ka di sultan yo ble don bor la pala ke mi fon jong ke ble don bor ula ta e ka dulu ka jimut ka khat jong ni gerang ba apa osnong nong ka lo ada ka ta e ki ban na kalian jong ki agila rai kalau mutusna ban ya kaban pesat mai ni yang jadi tu boleh hidup nak jong plan paling skam ngelap dong to bos tu kalau kum tu ni yang de mata application sekolah si play nak kalian jong snong pesat mai no mata ni yang si play mat ka bang nak kalian jong hadia malak ala ya konsol nak kalian jong ba ni rangba snong ni rangba nak kalian jong snong di hak beli berbakin nas ai nak kalian jong katin ka bangitab magasnong la kung gusto yung abasnong ong mudule hi hapasnong ano habja ko muni gijja kung kajing rosnong kili na kalang tosnong ni hakabade pede bat kani ka ya katin ju ai ba yung sem yende hakabade ba kani ka benta na kalang junga nga sa asumha na asumha katin na mata na ka benta jadi na magni atam pinon kaman puslay yang ngelap dong mana yang jadi hadis lagi tu proses dah penong apa non dia kasnong kasna wud tapi ni hap ai je sem mentap ngas ai mana katin ngas ai katin nak benta jongka nak benta bentap itu sini para juga por nak yang jongaru ngas ai ka jingrap saka kasnong nak benta ka jingdi syah tu sini ngi de kibrio jadi kibrio tu so ngi de robot udah kami dicari di India. Kami tahu beriu, atribu sini kalau pembukaan. Jadi mendengar kalian juga, pas ada donation ke orang basnong, akan bertajuk pada kalau hal tuas ni berkat di syari itu kemudian nak bertajuk gunung tre, bertre kam terjam pada, ngasih dengan saya ngasih orang basnong, nggak basnong sekian, nang kamu kan ya di renti, atau beli nang terku nak bertajuk ikong, maongan meneh ada kejar khat makani kejar kahang ni ya, ada hakateng jongki. Tanam don juga benar kalian juga ni kini sarkat ai skin ni ka basi silaksan hoja masa tuma bagam hang ni kumalo mata ni soku na liya joki bar kumju na kalian juga mar dan apa kani ka cika ka jonki we da ka jar khat bagani ka cika de ko ka teng joki ni ka teng pa joki ni la kun joki ala ang ni kini sarkat mar ka sarkat nasi silaksan hoja masa tuma mungkin ni beja kumi kalian suka lamang lupa ka pisah amang pa bisa kalau mang pada bisa mar mensanction ng tajuk ini asyik santo ni kalong ngumta pani so blehi usap ni kala ito na kaliang juang ay sing ay jung bok yang itong ay jung bok yang ti no dari tu tin do tatati itu ngala pular mata ka tin hatu sing ay mga itu ay mga berkunjung nam ta snong sele ti kunu ka man hat nam ta ka basya kadun mas mena ka snong mas ay nga gerak itu beli ku tu ti and then ang bit ng scam na kaliang juang ni sa kendok yang
Mas, dengan cara budin nak kena juga banyak senang, jadi bagi nang lihat dengan smart untuk cuma, beli kau tu, nak betul ha, babak mah, aku beli mah, terus sepaju kerja, tengah aku beli sepaju kerja tu, beli nak betul itu, nak beli kalau itu nak biang nambit, mah, untuk tu orang mana, kalau biang masih boleh, jadi apa kalau ya, pas nong kalau, kalau lihat ke bah kalau beli, aku nak kian jumlah kau. Ban ai ying nak ban ai reja kasak nak do bomdon je kasak himdon je kasak sementara le do bas nong kano atau sna ga je tinu blai ko matangin ai bam ya kan in ko gajanya ta ya dum gaja so komen ba do bas nong kano ko do mesin pistan ba mesin merap nak kata aga je sosi tinu so disebut bejeru bejeru